karakteristično, a Uroš Predić je svakako veoma značajan. Mnoga domaćinstva ovako imaju dela koje je nakladno Grad Zrenjanin je ove godine povodom obeležavanja 160. godišnjice rođenja našeg velikana Uroša Predića, sina banatskih ravnica, organizovao i formirao jedan širi organizacioni odbor gde su svi direktori kulturnih ustanova, predstavnici grada, ali pre svega predstavnici mesne zajednice Orlovac, rodnog mesta Uroša Predića i mesta gde je dugo godina boravio i stvarao svoja velika dela. Tako je nastala ideja da ove godine po prvi put, a nadam se da će ovo biti svake godine, se izlažu dela koja su nastala dugi niz godina od 98. ali većina je poslednjih 10 godina upravo u likovnoj koloniji koja se održava svake godine povodom dana Uroša Predića. Jako smo ponosni što živimo u ovom gradu, što živimo u Banatu, što živimo u ovom okrugu gde su se rodili velikani od Pupina, Đure Jakšića i Uroša Predića. Kulturni centar je ponosan što ovo večera se dešava u kulturnom centru i tako ćemo se ponašati prema drugim velikanima i ljudima koji su zaslužni za kulturu, nauku i ostale sfere što se tiče grada Zrenjanina i okoline. Najnormalnije po prirodi posla kao savremene galerije, nekog da bude tu kao organizator, cijele manifestacije, kolonije koje su se dešavale, evo ovo je proizvod svega toga, 19 godina, to je tačnije od 98. od kada se održava kolonija Uroša Predića. Za ovih 19 godina održano je 9 likovnih kolonija. Ugostili smo oko 70 umetnika i koji su nam poklonili preko 170 umetničkih dela. Moram da napomenem da je u okviru ovih dana urađena i jedna bista Uroša Predića koju je autor Velimir Karavelić i koja krasi interijer osnovne škole Uroš Predić.